Ban ai jing hikai ban ai jing tip igi samla puli halor kumno begin nang banjir ilaga jongga karya na kabenta kalawai ba pernah jungki kanong pendeng sport social and cultural club NSS and CC lengba ka jingkershan jongga Yes Meghalaya Directorate of Sport and Youth Affairs menha ka ar pendai trek uyayong arjar arpulai kalayo ban penlong ika one day karya symposium arjar arpulai hakaba uba Manuel Badwar na IAM ba Golden Star nonglong IAM bat ikong ke Mary Walang NIT kilalong giriu shampang ban aj hikai ki samla pule gomno bakin jed ikilain pule beper kenang bakin long ki job haka jing em jongki haka tegasngi kila pasyat jingmut bat airu igi hikai bekerpang haka baide ka career guidance ka one on one session bat ka panel discussion kijing mentoy ya ka bagi samla pule kilayo lengba kane ka one day career symposium ki kenthop halor kumno ban sngo tho ilaga jong ka jingla bat ka jing sngo tenat baki don ka jing hikai kumno ban bo ya ka thong bat ban jed ilaga jong ka karya ka jing ai jing tip kumno ban yo pului ki gerdan ki bakham sejrong ka jing jed ikilain puli bathamai bat ka jing tip halor ki college bat ki jaka puli bakham bha ki bodon hapo khari ha ka te sngi lai dan lang ru menteri kisnong mau khlam nong pendeng uba Valentin Solang secretary kisnong uba Dining Stone Bersat Presiden ke NSS and CC uba Jovial Roy Dingdo Secretary ke NSS and CC Dr. LL Mausor unong ai boy ke Sport Club uba CP Bersat ki samla puli kiri urang ba bat kiwe give the JEE exams be the JEE main lani JEE advanced JEE main or advanced. Kamun kini ki entrance exam ki long kumni. Usually kini kin play ka admission in the month of October, November or December. Shwa ba phindep yaka class 12. Okay? Before your class 12, they will always open their admission on these winter months. And then pila tho yaka class 12 exams maybe in the month of May, June. May, right? Your board exams April or May te ndala adep tho ki exams ha ubnai June kum to kin pha tho ekani ke exams and then if you clear these exams na phila adep clear kine kile kumno phin yo college pade phila nang ban apply phila book ka center phila prepare phila theory course phila le coaching kumno pade kin yo daki marks ki jok phi hap le counseling Piap om kenya ladi nga yo top 50 na po baro si India ki AD college ki bakam best na mantajongan ki bangala banyo so that is called counseling ki la benar lai teli ki rounds lingkot nama kan muslim sama liberi kaba arah kalau batin peke tapi nak suatu bahaya lagi yang jinglong jong lagi nak suatu bang along who am I what I want to be what I'm good at Dine, dikatukin kami ke talent ke Jokiro, dihantukin kisah-kisah dan tapi option pair bagi lagi keren, kilang kita pair kita bon masa jet ke nabi, kalau kita pilih banjir, anda pilih jet ke kata kebayang apa ke jualan ke Joki, nampak apa sashimnya karai, bakat kabalai ke karai Joki ke decision, nama sisim tapi sashimnya ke karai, kami kena melakukan kaifat, sudah, nanda nabi sashimnya karai. Kadipat sa kabantara pinyak sa kama kata kabapi good jimut scam kata kabapila aray kanu kakalani kabapi bila aray kebedan kita kajulong sa tristo me kata kan hadu bapi layo kumbang isa Manuel if I want to be a carpenter I must be the best carpenter if I want to be a plumber I must be the best plumber so I want to be a footballer I will be the best footballer tinday dalam mensyap ha syukwa syap nang mensyap ke selong je ngakwalong nang ruai kasur de parwai par selong de tadende di south league badikon di badan kama tapi nangi kawe ke mau ngi knowing yourself itu bahaya lebih adong lagi kabar pay options pay kita di career lines di course di paper nampak kabaran sa shimya karay. Anda bilang shimya karay pa? Trishtom, Legimut,
ai ke jikut jimut ke jopi bapide ban le ya bat pilong always the best. So do di dalam ba pin apply ya ko exam ke bagi khot ke joint entrance examination JE kata galom ba lada pipas ya kan ke JE ke nartli ko ke ke mains bat nang ta ke advance ha means kamu lada pipas na ke mains kalau ke ba khmadu kumba kitop 150,000 di pihak tho ya ke advance hingga jingi per begini haka means ka jingi per kalau lada pipas ya means pila ban apply ya di college kata kalau ki NIT National Institute of Technology triple IT but di government funded colleges but kidon ki college ki bashim ya ki marks na ko ga JE ro di kata kalau lada pipas ya ga JE mains pila ban JE kino na pedeng jong di college ko gari India ki NIT kata ko kan sadar ke counseling lada pipas anda pipas wat kadon sakaway pak madon lagi kena akibat wa ban kuliah college ko mabadu hari India ke college engineering mabadu di IITs Indian Institute of Technology di lada pipas ban pas ka IT kidi ban pas min kong ya ke JE main nangta itu kibar kamak do kumashirap sa ko hajar kino apply right kinto ya advance haka advance wat lada pipas nangta pila banyo banit puli engineering hapo ki IITs tika matumsam kaba fisher class 12 menta bisa banit puli engineering kalau ma pide banbu jimut ba pinabele ya kini ke joint entrance examination bat ka form berbor bala ofne kaset ni ki benai Oktober November December bat kidon south session haka means kidon south session south liki exam bat ki bomla banile habnai January kila banile habnai April na bedeng ini ki south liki exam ki ba pila ban syong ke exam ka ba piladu pikamle bhadu ya kata ki ken final score ki jofi na ka dabda ba fil pass kami manisha dan sutur had a peaceful bit bapide done. What is most important, I think, is ke a peaceful tenan banle. Namar hai India ro kala change mahamta. Kamdeshu upor mencuba. Kabubaro khusya be thong be tang man long engineer, ne man long doctor, ne man le MCS na IAS officers. Ngathlai kat numut na kini ka kamna jungi punya syong ni menta khantam fisik kena syong class 10, class 11 and 12. Kabo pila decide ba na ngakwa banlong tumi. Pila man lakti. Ngi ya perkat teng nei. Nanong ya pi banlong nong rap lu ngi sno ba kamle ka career. Kadai career la pi ken sha kadai ka career. Ko ale itu nanti kejing im jong phiru kan suk ke stress level lu kan duna namar ka stress lu kan kiu mo la shay kibri ki bam yo kam lu ka kiu stress kibri ba ki yo kam la ka kam ya ha ba ka jing kwa tre jong phiru ka stress level ka kiu namar perthai meta kala nang sitom pm ki khasi hakapori pa jungi nang yo suk kam hakapori me jonga nang yo suk kam hakapori jonga la kham sitom hakapori jong fisele kham sitom shisho hakapori para jong file nang sitom shisho te wat mut ba fise ka suk jingem pikap e perkhat lupa ka e ba pikwa banle ban shu up ya ka kam la da kam ya ha ba ka jing long jong phiru kanum pai se e phinum sutnan jingem then you won't live the best that you can lalaki kam lalaki jing sutnan ka pisali kan one bed wat mun ba dengan tray tu kam te pisah ka duna dengan tray ni kam te pisah khambon la singan let tang hini na mar kham he pisah la na pidan ka jabeng ka ban la ban poi si sata mdan bakhang namar philong jack of all trade pinang lut baro khat phila ban le MPSC phila ban le UPSC pass dong IAS tip top palan hani la na pimpat poi ka do kata kejimut jemput khat bakan niat hadu kata tekan per baru khat nanti bawa malam long IAS kita lagi babuk dah jing hendu
Kasyong puntakan. Ke sacrifice level ke bapila man shim. Kidon kibri kibala man sacrifice kambon. Kibala don ke jabing lu kambon. Teki sacrifice kambon ki shim itu nanti. Kidon kibri kibala don ke jabing manlong IS ki om mampuat manlong IS. Namal baki om larang atre ha corporate lesi ngakamai ke tulap sansha ndusha na shipusha ayu IS. Tu IS officer trace sampus nem maki ki trace post nem kapisa ba kamay la lom jo hadis post nem retire no lapi ang song ayen kita ni bro hadu katal ki perkan song be ba pisu thu shwa ya la de la da pisu thu ba pila banya chri seta ya la da pisu thu banga ngakut tang hanta long la tang hanta ndai at least em ga jing em ka ba hun gan ki om kibri la bon turis ngim bon turis ngi ngiduna bahagi turis lada ngila kiu ki turis kumalong sa Goa kumalong sa Sikkim temo kata a career in tourism is also very good because kinang bon ki hotel ki banang mi kinang bon ki restaurant ki bala ban pli kinang bon ki jakal ki turis kinang bon banwan kanang bon ki turis ki banwan is a very good career if you build on hospitality management. Means under hospitality management mean hotel management lu kan lang, then kan don cooking, then kan don food and beverages which you call F&B. So you can become a specialist there also. Kumno bansna mocktail, kumno bansna juices prepare, kumno bansya, kumno ban manage ya ka hotel beragawai, ban manage ka hotel kumnai baso. If you join itu kita courses tu, let's say kanyaram. Tangba, what join kini itu course ba pisngo ba di kini potential kadon. Join itu ka course namar pisu tu ba pidan har rapo ka mensim ba pintrai itu kita kam. Pidan har mensim ba pisu tanat ban pukuyiem. Pidan har mensim ba tanat ban shed. Pidan har mensim ba tanat ban penhon ni ki wei. Join iki course tang ban namar ba pidan har mensim ba pikwa ban le itu ki kam. Join iki course namar ba ani hantai tanat bekile kita tengah rupa dalam tu. De fila rum padang tu hadin sansnam filangnya. Pimdan su tu jing man mentrai.